Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hanyotap Youth Council Shillong City hapo kajingelam jong President uba John Lengdo mat ha kajinga senran lang jong kitukot keseng kemi uba Don Boklang Karlengdo pada Vice President uba Roy Kupar Senrem General Secretary menta kesengi kelayo ban kener ya kajingerap syak Dorbar Shnong Mawprem Dorbar Shnong lum ksaj bat sekinungnya kali Mawprem kabalong da kimarbang ha kate kajingerap syakitei ki Dorbar Shnong lai don rekat lang bat pediang sengobha da kinong elam jong ke Shnong bat kumju na ka benta kinongnya kali lai don lang da kinong elam jong katai ke kenun kinongnya taksi Mawprem na kliang Dorbar Shnong bat ke kenun kinongnya taksi Mawprem kilapan pau ya ke jing sengu ya ke seng ka belakan mau bat kenere ki jingerap kumha kan ni kapor ka bat don kam na ka benta kinong Shnong